ассалому алайкум бинандагони азиз. нашри муфассали барномаи ахборро бо муҳимтарин рӯйдодҳо манзури шумо мегардонем. фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи аз вазифаи судяи суди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод намудани Алимзода. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон фармон медиҳам. Алимзода Ҳанифа Акбар бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судяро пас мезанад, аз вазифаи судяи суди шаҳри Кӯлоби вилояти Хатлон озод карда шавад. Президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 4 июни соли 2024 дар бораи аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод намудани Каримзода. ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунад Каримзода Абдураҳмон Раҳим бинобар вафоташ аз вазифаи муовини раиси кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи даъват намудани иҷлосияи 18-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум. мутобиқи моддаи 52 Конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон ва моддаи 24 қонуни конститутсионии ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон қарор мекунам. иҷлосияи 18-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон даъвати шашум 19 июни соли 2024 соати 10 дар шаҳри Душанбе даъват карда шавад. раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон Рустами Эмомалӣ. 4 июн дар асоси сипориши асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода ҷиҳати шинос шудан бо рафти бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ, корҳои соҳаи мустаҳкамкунӣ, парвариши зироату истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва раванди созандагиҳо ба муносибати ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба вилояти Хатлон сафар намуданд. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Қоҳир Расулзода дар ноҳияи восеи вилояти Хатлон аз рафти корҳои сохтмонӣ дар иншооти гуногун, бартарафкунии оқибатҳои офати табиӣ ва ҷамъоварии ҳосилу гузарондани кишти такрорӣ шинос шуд. айни замон дар шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе сохтмони хати ташноб ва мунфашкунии роҳҳои шаҳрак ҷараён дорад. дар рафти корҳои сохтмонӣ 20 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кор таъмин ҳастанд. дар марҳилаи якум хобондани қубур ба анҷом расида барқароркунии мавзеъ кандашуда идома дорад. ҳамзамон дар ҳамин доира мунфашкунии кӯчаҳои асосии шаҳраки ҳулбуки ноҳияи восе бо дарозии 4,6 километр идома дорад. сарвазири мамлакат таҳкими созандагиҳо, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва фароҳам овардани шароити беҳтари зиндагиро барои мардум яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати мамлакат арзёбӣ намуд. дар маҷмӯъ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи восе сохтмони 408 иншоот ба нақша гирифта шудааст, ки то имрӯз 206 иншоот ба истифода дода шудааст. дар партави сиёсати созандагиву бунёдкоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ноҳияи восе раванди корҳои сохтмонӣ бо маром идома дорад. дар оянда зиёдшавии нақша дар назар аст, яъне аз 408 иншоот то 450 то ҳатто зиёдтар ба инобат гирифта шудагӣ аст. сарвазири мамлакат Қоҳир Расулзода дар ҷамоати тугараки ноҳияи восе бо нашъунамои зироат ва оғози кишти такрорӣ шинос шуданд. айни замон дар хоҷагӣ деҳқонии Илҳом ҷамъоварии пиёз ҷараён дорад. меҳнаткашон дар заминҳои холишуда кишти такрории зироатро оғоз намуданд. айни ҳол пиёз ҷамъоварӣ шуда истодааст дар хоҷагии мо. аллакай мо 1 гектар пиёза чиндем, содирот ҳам кардем 30 тонна. дар ҷош киш такрорӣ пахтара ба роҳ мондем, аллакай байни қатори коркар рафта истодааст дар пахтои мо. дар майдони 2 гектар замин полезӣ гузарондем. ин усула 2 сол пеш ёд гирифтем. 8 март дар кӯчак шинондем. баъди баромаданаш дар 1 апрел дар майдони кишод мо ира назери клёнка кӯчак кардем. дар ин замине ки шумо бинед 14 000 ниҳол мавҷуд мебошад, ки ҳозирада наши намо хеле хуб мебошад. ва як 10-15 роз пас ба бозор пешкаши сокинони ҷумҳурӣ мекунем. 3 соли таҷрибаи кори ҳамида рафтса натиҷа додист. ҳосили нағз дода истодааст. шукри
استقلالیا شکری جناب عالی که زمین‌ها را به ما باور کردن ما از این حساب زندگی خود را بهتر و خوبتر کرده استادیم. سروازیر مملکت با نظرداشت شرایط کنونی جهان، دیگرگونشوی اقلیم و زیادشوی طلبات به مواد غذایی در بازار استعمالی جهان از دهقانان جمع‌آوری حاصل اساسی، گذراندن کشتی تکراری و بلند برداشتن ثمراناکی زمین را طلب کردند. اجرای سریوقتی سفارش‌های راهبری دولت، بهتر شدن شرایط برای استحصال مواد غذایی و تامین استفاده ثمراناک زمین با گرفتن چند حاصل از یک قطعه در ناحیه واسع ولایت ختلان مساعدت نموده است. حالا خواجگیداران از حساب حاصل یکم به بازار استعمالی محصولات تر و تازه کشاورزی پیشنهاد کرده در زمین‌های خالی شده کشتی تکراری را به راه مانده‌اند. کشاورزان ناحیه البته طبق دستور سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان البته برای ثمراناک و عاقلانه استفاده بردن زمین‌های کارآمدی و زمین‌ها از یک زمین گرفتن تا 3-4 حاصل کوشش سعی نموده ایستادند. تا امروز کشاورزان ناحیه در میدان 210 هکتار جمع‌آوری پیاز شروع نمودند و 7900 تن پیاز جمع‌آوری کردند. البته با بازارهای شهر دوشنبه و ولایت سوخت صادرات کرده ایستادند. البته امروز در ناحیه جمع‌آوری زراعت‌های غله‌دانگی، کارتوشکا و دیگر زراعت‌ها ادامه دارد. زمین‌هایی که از حاصل خالی می‌شوند سری وقت کشتی تکراری گذرانده می‌شود. کشاورزان ناحیه امسال نیت دارند که کشتی تکراری را در مهلت‌های خوبی اگرتکنیکی به انجام رسانده و حاصل خوب به دست بیارند. سروازیر مملکت قاهر رسولزاده در ناحیه‌های واسع، فرخار و میر سعید علی حمادانی با رفت کارهای ساحل مستحکم کنی و برطرف کنی عاقبت‌های آفت طبیعی شناس گردید. از آمدن سیل منزل‌های استقامتی ساکنان، انشاءات یاری رسان، زمین‌های کشت، میدان باغ، خط‌های انتقال نیروی برق در دهه کوچه‌باغ جماعت دهاتی به نام خدایار رجبوف ناحیه واسع ضرر دیده است. همچنین آفت طبیعی قسماً بر راه اتومبیلگرد کلاب واسع تاثیر رسانیده است. از روزهای سر زدن آفت طبیعی کارهای برطرف کنی عاقبت‌های آن جریان دارد. باران‌های پی در پی بهار امساله باعث رخنه شدن 150 متر سد محافظتی در دریای یاخسو گردیده است. تدبیرها در سمت ساحل مستحکم کنی ادامه دارد. سروازیر مملکت با یادآوری از سفارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومعلی رحمان تاکید نمود که برطرف نمودن پیامدهای آفت‌های طبیعی و دستگیری ضرردیدگان زیر توجه حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. همچنین در همین روز هیئت حکومت جمهوری تاجیکستان تحت راهبری سروازیر مملکت قاهر رسولزاده با رفت کارهای ساحل مستحکم کنی در ساحل دریای پنج شناس شدند. عین زمان در منطقه خوفناک ساحلی راست دریا در دهه مهاجرآباد دهات درقد کارهای ساحل مستحکم کنی با درازی 200 متر جریان دارد. در مجموع زیاده از 2000 تخته سنگ‌های آهن و بتونی در موضع خوفناک دهه مهاجرآباد دسترس و خوابانیده شده است. حالا نیز در این موضع کارهای ساحل مستحکم کنی ادامه دارد. عین زمان با توجه حکومت مملکت برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی در دهه سرخاب جماعت دهاتی خوتن ناحیه فرخار جریان دارد. یادآور می‌شویم که در این دهه ناحیه فرخار منزل‌های استقامتی ساکنان سنه 25 می از سیل تاثیر دیده بودند. برطرف سازی عاقبت‌های آفت طبیعی با طور دستجمعانه ادامه دارد. سروازیر مملکت قاهر رسولزاده در ناحیه فرخار به حالت پایگاه آبکشی ارتبوس 4 شناس گردید. در دهه درقد ناحیه فرخار بنای نوی مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 30 به استفاده داده شد. انشاءات نو برای 480 جای نشست در 2 بست پیش بینی شده برای تحصیل خوانندگان مطابق با طلبات شرایط فراهم آورده شده است. مینداری صمیمی خود را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امومعلی رحمان برای بنیاد این درگاه مقدس که با تمام تجهیزات‌های خانیش مهیا گردیده است میرسانیم. جواباً به غمخواری راهبری دولت مؤسسه تعلیمی را با موفقیت ختم نموده در رشد و پیشرفت تاجیکستان عزیز حصه‌گزار خواهیم شد. ساختمان بنای مؤسسه تعلیمی سال 2023 با جلب سرمایه خارجی آغاز گردیده دارای سیمخانه‌های فنی فیزیکا، گئوگرافیا، شیمیا و مرکز تعلیم انکشاف کودکان می باشد. عموما در بنای نوی مؤسسه تعلیمی با نظرداشت ضرورت برای تحصیل نورسان مطابق با طلبات تقاضا شونده امکانیت فراهم آورده شده است. افتتاح چنین یک مؤسسه نو زمانوی یکی از دستاوردها در ساحه معارف ناحیه فرخار می باشد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ساحه معارف ناحیه فرخار 25 انشاءات ساحه معارف به نقشه گرفته شده بود که
تا امروز 8 مؤسسه نو زمانوی ساخته به استفاده داده شد و در دیگر انشاءات‌های بنیاد شونده کارهای ساختمانی با مرام ادامه دارد. امسال مهنتکشان خوجگی دهقانی نادر غله‌دانه، پخته، کارتوشکا، پامیدور، پیاز و پالزی کش نمودند. نتیجه نشان داد که مهنت کشاورزان ثمره بلند به بار آورده است. بعد جمع‌آوری حاصل پیاز کشاورزان در میدان 6 گکتار کشت تکراری پخته گذرانیدند که حالا در حالت خوب نشو و نما میباشد. نسبت سالهای گذشته دهقانان از حساب تجربه بسیار تجربه آموزی محصول نوکی کشت را زیادتر کرده شدند. کشاورزان ناحیه فرخار امسال در میدان زیاده از 200 گکتار کشتی زیر پلیونکا را گذرانیدند. نشو و نمای پخته زیر پلیونکا نسبت کشتی مقرری خوبتر می باشد. میدان عمومی خوجگی دهقانی نادر 162 گکتار را تشکیل می دهد که از این 40 گکتار باغ زردالو، 6 گکتار باغ سلیوا و 5 گکتار باغ انار می باشد. تجربه نشان داد که استفاده تکنولوژیای نو، مهنت پیوسته و از یک قطعه گرفتن چند حاصل می تواند به بلند شدن ثمره‌نوکی زمین مساعدت نماید. سروزیر جمهوری تاجیکستان در ناحیه میر سعید علی حمدانی با رفت بنیاد انشاءات استحصالی، منفرش‌کنی راه‌های محلی و استفاده زمین شناس گردید. عین زمان در دهه دشت گلای ناحیه میر سعید علی حمدانی بنیاد کارخانه پرنده پروری جریان دارد. بنیاد کارخانه در 2 مرحله پیش بینی شده بود. مرحله یکم با اقتدار پرورش 13700 سر پرنده فعالیت دارد. مرحله دوم برای پرورش زیاده از 16000 سر پرنده پیش بینی شده است. در مجموع در هر 2 مرحله پرورش 30000 سر پرنده به راه مانده شده. در برابر استحصال محصولات پرهیزی همزمان 20 نفر ساکنان محلی با جای کار تامین می شوند. بینای مرکز تشخیص و طبابت و دندانپزشکی در دهه فیض‌آباد ناحیه میر سعید علی حمدانی در اساس طرح معاصر معماری ادامه دارد. در آشیانه یکم بینا تشخیصگاه، داروخانه، مجلسگاه و آشیانه دوم باشد برای جراحی جاغوروی حجره‌های کاری دکتران پیش بینی شده است. بعد پورا مورد استفاده قرار گرفتن انشاءات نو 30 نفر با جای کار دائمی تامین می‌گردند. سروزیر مملکت قاهر رسولزاده استفاده بیشتر از امتیاز و دستگیری‌های پیشنهاد کرده حکومت جمهوری تاجیکستان را برای پیشرفت فعالیت نمایندگان بخش خصوصی مفید ارزیابی نمود. عین زمان ساختمان پل ماشینگذار بین دهه فیض‌آباد و محله به نام عزت‌الله شریفوی دهات دشت گلای ناحیه میر سعید علی حمدانی ادامه دارد. درازی پل 42 متر و پهنای 6 متر را تشکیل نموده کارهای ساختمانی با جلب سرمایه خارجی در اساسی لایحه ادامه دارد. نوسازی راه‌های محلی در ناحیه میر سعید علی حمدانی در دایره تطبیق نقشه چهاربینی‌های جشن 35 سالگی استقلال دولتی صورت می‌گیرد. در ادامه همین تدبیرها منفرش‌کنی راه ماشینگردی بین دهه‌های فیض‌آباد و تگاب دهات دشتی‌گلا، انجیرکان، سفیداب، کادره و سفرگدایی دهات پنجرود تا شهرک مسکو جریان دارد. درازی عمومی راه 14.5 کیلومتر و پهنایش 6 متر را در بر می‌گیرد. با گذشت سالها راه به تعمیر نیاز پیدا کرده بود. این تدبیر مهم از جانب صاحبکاران و ساکنان محلی انجام داده می شود. سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده اجرای سریوقتی سپارش‌های راهبر دولت و سهمگذاری صاحبکاران و ساکنان محلی را در کارهای آبادانی نمونه عبرت ارزیابی کرد. در همین روز حاضرین با حالت میدان ورزشی در مرکز ناحیه میر سعید علی حمدانی شناس شد که حالت آن بهبودی می خواهد. با مقصد در آینده با آب صاف تامین نمودن خوجگی‌های حدود ناحیه میر سعید علی حمدانی، فرخار و اواسه با جلب سرمایه خارجی در مساحت 38 گکتار بنیاد حوض آب تکشین‌کنی ادامه دارد. این تدبیر مهم در دایره لایحه اداره‌کنی ذخیره‌های آبی در دریای پنج صورت می‌گیرد. مسافت ساحلی دریای پنج در حدود ناحیه میر سعید علی حمدانی 25 کیلومتر را تشکیل می‌دهد که همساله با مقصد پیشگیری خوف آبخیزی و تامین خوجگی‌ها با آب پالزی در ساحل دریای پنج کارهای تازه‌کنی مجرای دریا و ساحل مستحکم کنی گذرانیده می شود. با نظر داشت نقش مهم حوض آب تکشین‌کنی در تامین خوجگی‌ها با آب پالزی، پر نشدن کانال‌ها از لای قم و رشد ساحه کشاورزی، سروزیر مملکت قاهر رسولزاده از کارگران و متخصصان تیزانیدن روند کار را در حوض آب تکشین‌کنی طلب نمود. افضلیت دادن به تجربه معاصر کشت و پرورش زراعت امکان فراهم آورد که ثمره‌نوکی زمین بلند گردد.
امروز جمع‌آوری حاصل گندم رفته شده است. از هر یک هکتار 50-55 سنتنری حاصل رونده شده است. در ناحیه در یک سال زیاده از 2-3 حاصل گرفته می شود. این حال ما زمین‌های گندم را از کاه تازه کرده در کشت تکراری چولی، موش، جوری دان و دیگر دارتا می‌کنیم. با نوبت گرفتن شرایط کنونی اقلیم، رعایت اگرتکنیک کشت و پرورش زراعت و مهنت پیوسته با افزایش استحصال محصولات کشاورزی در شهر و ناحیه‌های ولایت ختلان و بلند شدن ثمرانوکی زمین مساعدت نموده است. душанбе шаҳри гулҳо ва намуди зебоиву созандагист. ҳамасола дар шаҳри душанбе боғҳои фарҳанги фароғатӣ ва гулгаштҳо барои истироҳати сокинону меҳмонон ба истифода дода мешавад ки ин тадбири ободонию хӯрамгардонӣ қадами устувор дар марҳилаи нави созандагиҳои пойтахт ба ҳисоб меравад. шаҳри бештар дар гузориши Манучеҳри Сулаймон. давоми 7 соли охир дар 4 ноҳияи пойтахти мамлакат шаҳри душанбе 5 боғи фарҳангӣ фароғатӣ, боғи восе, боғи алишер навоӣ, боғи ба номи аҳмади дониш, боғи ҷавонон ва боғи куруши кабир бунёд шуда, ҳамчунин 6 боғи мавҷуда боғҳои ба номи Садриддин Айнӣ, Кӯли ҷавонон, боғи ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, боғи Хаём, боғи кӯдакон ва боғи Мираненко пурра навсозӣ гардиданд. ҳамаи боғҳо ба талаботи замони муосир мутобиқ гардонида шуда, бо муосиртарин таҷҳизот барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон муҷаҳҳаз шуданд. таи солҳои охир пойтахти мамлакат шаҳри душанбе дар доираи сиёсати созандаву бунёдкоронаи давлату ҳукумати мамлакат ва иқдомҳои ободгаронаи шаҳрдории душанбе симои худро комилан дигаргун намуда дар баробари бунёди иншооти таъиноти гуногуни маданию маишӣ ҳамзамон ҷиҳати истироҳату фароғати сокинон ва меҳмонони пойтахт боғҳову гулгаштҳо бо тарҳи муосир сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. واقعا شهر دوشنبه در دوران صاحب استقلالی کشور به یک از شهرهای پیشرفته در تمام سمت و ساحه‌های خود نائل گردیده ایستاده است که این همه پیشروی‌ها، سازندگی‌ها و بنیادکاری‌ها پیش از همه سرچشمه می‌گیرد از توجه همیشگی پرزیدنت مملکت و شهردار محترم رستم امامعلی سرچشمه می‌گیرند. این روز ما جوانان دوران سعادتمند کشور هنگامی که از باغ‌ها گشت و گذار می‌کنیم و ما جوانان یک روحیه نو می‌بخشد. боғҳои фарҳангию фароғатии пойтахт макони дилписанд барои сайру гашт, истироҳати комил, дидани рангорангии гулҳои шукуфон ва истироҳат дар зери сояи дарахтони нодири ороишӣ маҳсуб меёбад. натиҷаи амалӣ намудани нақшаҳои мукаммали созандагӣ буд ки имрӯз сокинону меҳмонон ва шаҳрвандони хориҷӣ дар роҳравҳои пур аз гулҳои шукуфони ороишӣ, фазои орому осуда ва зери сояи дарахтони зебои назаррабо сайру гашт менамоянд. дарахтони сояафкану ороишии нодир, гулҳои зебои мавсимӣ ба ҳусни шаҳри душанбе зебогии бештар рӯзан намудааст. манзараҳои афсонавӣ, гулҳои накҳатбор ва дигар зебогиҳои душанбе ба кас рӯҳу илҳоми тоза мебахшад. шабона низ барои истироҳату фароғати сокинон дар боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ шароитҳои зарурӣ барои болидарӯҳии сокинону меҳмонон фароҳам оварда шудааст. ҳамаи тадбирҳои амалӣ намудаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарияти шаҳри Душанбе дар самти фароҳам сохтани зиндагии шоиста барои сокинон натиҷаи назаррасро ба бор оварданд. натиҷа ин аст ки имрӯз ҳамагон дар фазои орому осуда дар гулгашту хиёбонҳои пойтахти мамлакат озодона сайругашт намуда истироҳати худро комил мегардонанд. Манучеҳри Сулаймон, Ҷаҳонгири Самӣ, Мақсади Мақсад, Ахбор. фаровонии бозорҳои мамлакат бо меваю сабзавоти ватанӣ ва таъмини сабати истеъмолии аҳолӣ аз ҳадафҳои муҳими ҳукумати кишвар маҳсуб ёфта. натиҷаҳо дар ин самт сол то сол беҳтар мегарданд. ин аст ки дар 4 фасли сол фаровонии маҳсулот дар бозорҳои истеъмолӣ таъмин буда сокинон метавонанд анвои гуногунро дастрас кунанд. гузориши Манучер Ализода дар ин хусус. тоҷикистони соҳиби истиқлол инак 33 сол аст ки марҳила ба марҳила қадамҳои устувори худро дар тамоми самтҳо ҷиҳати зиндагии шоистаи аҳолии мамлакат мегузорад. баъд аз таъмину пойдории амнияту оромӣ дар мамлакат, рушди иқтисодиёт ва таъмини аҳолӣ бо маводи ғизоӣ мавқеи хоса дорад. натиҷаҳое ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон дар ин самт ба даст овардааст, бо дар назардошти вазъияти мураккаби аввали солҳои 90 ки фалаҷшавии тамоми соҳаҳои мамлакат дида мешуд, метавон гуфт ки ҳар сол дар даврони соҳиби истиқлолӣ самараноку ҳадафмандона сепарӣ шудааст. барқарории сулҳу оромӣ ва тамоми самтҳои дигари давлату давлатдорӣ ин сохтмони хонаи истиқоматӣ нест ки дар зарфи 1.5-2 сол ба анҷом расад. ин раванд донишу хиратмандӣ, ватандӯстӣ асил ва пиёда намудани стратегияҳои дахлдорро талаб мекунад ки натиҷаи воқеии мусбати онро мо имрӯз мебинем. болоравии сатҳи иқтисодиёти мамлакат ва дар ин замина ғанӣ гардонидани бозорҳову таъмини сабати истеъмолии аҳолӣ аз гомҳои устувору натиҷаҳои мусбати ба дастомада маҳсуб меёбанд. яке аз ҳадафҳои стратегии кишвар ин таъмини амнияти ӯзховарӣ муайян гардааст
و وابسته به این هدف از طرف حکومت کشور و از طرف مقامات متصدی دوام زیاده از 2 سال اخیر چاره‌های تاثیربخش اندیشیده شدند و نتیجه اون رو ما امروز میتوانیم از وضع بزرگ استعمالی مشاهده نماییم و ما میبینیم که نورسایی یگان نمود مال محصولات در کشور به نظر نمیرسد، گرچنده نرخ‌های آنها وابسته به موسم و وابسته به وضع اقتصادی جهان و از جمله تاجیکستان تغییر می‌یابند، ولی نورسایی به نظر نمیرسد. نتیجه این وضع معتدل و در مجموع رشد اقتصادی در سطح به حساب میانه 7 تا 8% میباشد. هرچند که جمهوری تاجیکستان مملکت اگراری است، ولی تا به دست آمدن استقلالی دولتی میدان‌های باغ و تاکزار به حد امروز موجود نبودند. عادی‌ترین مثال در موسم میوگی تقریبا تا سالهای 2004-2005 چنین میوه‌جات چون گیلاس، انار، سیب، انگور و نامگوی دیگری میوه و سبزیجات در موسم خود اولا که در بازارهای مملکت به طور فراوانی دسترس نبود و بعدا نه همه عائله‌ها مثلا در موسم میوه گیلاس آن را میتوانستند خریداری کنند، زیرا کمچینو نرخش دسترس نبود. امروز با بنیاد باغ و تاکزار و وسیع شدن زمین‌های کشت، میوه و سبزیجات، پالیزی‌ها، زراعت دانگی در بازارهای مملکت با نرخ‌های دسترس پیشکش اهالی می‌گردد. تا به دست آمدن این نتیجه‌ها انواع گوناگون میوه و سبزیجات به مانند پمیدور و بادرنگ و پیاز و کارتوشکا از دولت‌های خارج وارد می‌شد. امروز با در عمل تطبیق نمودن دستور سپارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سمت کشاورزی و زمینداری و باغداری، کشاورزان مملکت نه تنها بازار استعمالی مملکت را از میوه و سبزیجات وطنی تامین می‌نمایند، بلکه باز به خارج نیز صادرات می‌کنند که این علاقه به بالاروی سطح زندگی مردم مساعدت خواهد کرد. در سال‌های اول به دست آمدن استقلال دولتی یکی از هدف و استراتژی حکومت مملکت در برابر بنیاد صلح و آرامی این تامین بازار داخلی با میوه و سبزیجات وطنی و انواع دیگر محصولات خوراکواری وارد شونده بود. و اینک با گذشت ایام ما می‌بینیم که نتیجه ها واضح و مثبتند. شاید برای ایده از جوانان مملکت نتیجه های مثبت به دست آمده در این سمت به طور ضروری اهمیت نداشته باشد، ولی جوانان باید یک بار از کلان سالان بپرسند که در آن سالها وابسته به مسئله مذکور وضعیت در مملکت چگونه بود. تاجیکستانی که چنین آب و خاک و زمین دارد، آن سالها حتی باغ‌های میوه دهنده چون امروز بنیاد نشده بودند. بعد از دستگیری‌ها و سفارش‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان چون میدان‌های کشت، پالیزی‌ها، زراعت دانگی، گرمخانه‌ها، باغ‌ها زیاد کرده شدند. امروز ما مردم تاجیکستان در 4 فصل سال انواع گوناگون را میوه و سبزیجات را با نرخ‌های دسترس می‌توانیم خریداری کنیم. بزرگی می‌فرماید برای آنکه آینده را روشن بسازی باید گذشته را خوب بدانی و در خاطر نگه داری. از این را می‌سازد که به قدر این زحمت‌ها با مهنت صافدلانه و صداقت و صدق برسیم. منوشیر علیزاده، محمد سعید کمال، اخبار. کشاورزان ولایت ختنان هر قطعه زمین را ثمرناک استفاده برده حاصل فراوان به دست می‌آورند. با این کشاورزان فراوانی محصولات را در بازارها تامین نموده به خارج کشور نیز صادرات می‌کنند. گزارش سمندرشاهی و اسکندری سری در این خصوص. ناحیه جیهون که اقلیمش بهر کشت و پرورش زراعت و سبزیجات گوناگون گرم و سازگار میباشد، دهقانانش در نتیجه زحمت صافدلانه حجم استحصالات را به مراتب می‌افزایند. نزدیک 2 ماه است که خواجگیداران ناحیه به جمع‌آوری چند نامگوی محصولات مشغول بوده، بازارهای مملکت و بیرون از آن را با دسترنج خویش غنی گردانیده ایستادند. در قلمرو ناحیه جیهون 1500 گکتار باغ موجود میباشد. عین حال در قلمرو ناحیه جمع‌آوری حاصل آلو، زردآلو، شفتالو و دیگر نمودی محصولات جمع‌آوری کرده شده است. این روز از ناحیه جیهون و فدراسیای روسیه و ولایت‌های جمهوری تاجیکستان و ناحیه توبه جمهوری تاجیکستان 1800 تن صادرات کرده شده است. امروزها باغداران جمع‌آوری میوه را آغاز کرده طبق شرطنامه با صاحبکاران همه روزه حاصل رسیده را به منطقه‌های گوناگون داخل و خارج از کشور صادرات نموده ایستادند. در جمع دیوت خمسنگیر 2460 گکتار زمین‌های کرم آبی میباشد که از جمله
276 гектарашро майдонҳои боғ ташкил медиҳанд. айни замон содироти олу ро мо сар кардем ба хориҷи кишвар, аз ҷумла ба Федератсияи Русия, ба шаҳрҳои Самара, Россия, вилоятҳои Челябинск, Новосибирск ва то имрӯз зиёда аз 160 тонна олу аз ҳудуди ҷамоати деҳоти Хумсангил ба Федератсияи Русия содирот шудааст. мавриди зикр аст ки тибқи дастури ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агропром Экспорти назди агентии содироти ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсули дастранҷи деҳқононро бо мақсади талаф наёфтан қабул ва коркард намуда барои содирот омода менамоянд. ин аст ки ҳавасмандии деҳқонон зиёд гашта ҳосили ба дастовардаи хешро ҳамарӯза ҷамъоварӣ ва ба ин корхона ворид месозанд. тавре мушоҳида гардид дар хоҷагии деҳқонии фотеҳи ҷамоати деҳоти Қумсангири ноҳия наздики 50 нафар сокинон ба чидани олуи сурх оғоз намуда ҳамзамон барои содирот омода месозанд. қобили зикр аст ки боду ҳавои имсола баҳри серҳосил гардидани боғот мусоидат карда имрӯз натиҷаи он баралло мушоҳида мегардад. дар хоҷагии тухмипарварии ба номи Ниёзмуҳаммад Бекови ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ аллакай ҷамъоварии ғаладонагиҳо оғоз гардидааст. тавре мушоҳида мегардад ҳосилнокӣ дар майдонҳои киш хуб буда аз ҳар гектар ба ҳисоби миёна 35 центнери ҳосил ба даст меоранд. омили ҳосили фаровон ба даст овардан аз риояи дурусти коркарди агротехникаи парвариш ва интихоби тухмиҳои серҳосили ғаладонагӣ мебошад. хоҷагидорон бо мақсади рӯёнидани ҳосили баланд дар майдони 150 гектар тухмиҳои серҳосили хориҷиро кишт намуданд ки имрӯз подоши заҳматашон хуб арзёбӣ мегардад. бахусус тухмиҳои нави Басирбой, Гром ва Темирязов ки аз Федератсияи Русия дастрас намуданд имрӯз аз ҳар гектар на кам аз 35-40 центнери ҳосил мегиранд. имрӯзҳо раванди ҷамъоварӣ дар хоҷагии тухмипарварии ба номи Ниёзмуҳаммад Бекови ноҳия тавассути техникаҳо бо маром ҷараён дошта мақсад доранд бо холӣ гардидани заминҳо кишти такрории дигар зироатро ба роҳ монанд. аҳли заҳмат бо истифода аз таҷрибаи чандинсола ҳамасола ҷиҳати афзун намудани маҳсулоти гуногуни кишоварзӣ тадбирҳои судманд меандешанд. мавриди зикр аст ки тавассути истифодаи дурусти ҳар қитъа замин сол аз сол муваффақияти хоҷагидорон бештар гашта ба ин васила дар таъмини амнияти озуқавории сокинон ҳиссаи арзанда мегузоранд. Самандар Шоев, Искандари Саид, вилояти Хатлон, Ахбор. соли ҷорӣ кишоварзони ноҳияи Рашт дар масоҳати 1600 гектар замин кишти картошка мегузаронанд. новобаста аз боришоти пай дар пайи борон дар баъзе мавзеъҳои кишти барвақтии картошка ба роҳ монда шуда коркарди байни қатори зироатҳо оғоз гардидааст. гузориши Идигули Маҳмуд. заминҳои кишти зироатҳои кишоварзӣ ҷамоати деҳоти ҳиҷбораки ноҳияи Рашт аз сатҳи баҳр дар баландии 2500 метр ҷойгир мебошад. ин аст ки маъракаи киштукори баҳорӣ дар ин мавзеъҳои баландкӯҳ аслан охирҳои моҳи май фаро мерасад. аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзӣ асосан ба кишт ва истеҳсоли картошка машғул мебошанд, зеро дар шароити мавзеъҳои баландкӯҳ имкониятҳо аз қабили заминҳои ҳосилхез ва захираи об бештар мебошад. ин аст ки дар мавзеъҳои кӯҳистон бо истифода аз заминҳои кишбобу аз ҷиҳати ҳосилнокӣ баланд сол то сол майдони кишт ва истеҳсоли картошка афзуда истодааст. дар ҷамоати деҳоти ҳиҷборак зиёда аз 300 гектар заминҳои обӣ махсусан барои кишти картошка. нақшаи мо имсол дар ҷамоат ба 280 гектар расонда шудааст. кишт карда истодем дар мавзеъҳои деҳаи ҳазорчашма, деҳаи яхакпаст, деҳаи моҳи хоса кишт бо мурӯр идома дорад. соли ҷорӣ дар партави дастур ва супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бобати зиёд кардани майдони кишт ва истеҳсоли зироатҳо аҳли заҳмати хоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Рашт аз заминҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода бурда истоданд то дурнамои кишти пешбинишударо сари вақт ва хушсифат анҷом диҳанд. зеро масоҳати кишти картошка 1600 гектар пешбинӣ шудааст. аз рӯи маълумоти ситоди ноҳиявӣ дар байни хоҷагиҳои картошкакори ноҳияи Рашт аз ҳама беш масоҳати кишт ва истеҳсоли маҳсулот ба хоҷагиҳои кишоварзӣ ҷамоати деҳоти Ҳоид, Ясман, Қалъаи Сурх, Аскалон ва Ҳиҷборак рост меояд.
اگر در موضع‌های بلندکوه ناحیه رشت کشت کارتوشکا ادامه داشته باشد، در ته‌دشتی‌ها بدی کار کرد و دادن غذای علاوگی، دهقانان به دوره آبمانی قطعه‌های کارتوشکازار آمادگی می‌گیرند تا بدین وسیله نشأونمای زراعت‌ها را تأمین کنند. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده، برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. تا امروز کشاورزان شهری ترسونزاده زیاده از 21700 تن سبزوات به بازارها برآورده در میدان 8950 گکتار زمین کشت تکراری زراعت‌ها را ادامه می‌دهد. توجه نمایید. айни замон кишоварзони шаҳри турсунзода ба ҷамъоварии ҳосили маҳсулоти барвақтӣ машғул буда то имрӯз зиёда аз 21700 тонна сабзавот аз ҷумла пиёзи барвақтӣ, картошка, помидору бодринг ва мевагиҳоро ба бозорҳои мамлакат ва берун аз он содирот кардаанд. кишоварзон бо истифода аз маслиҳатҳои мутахассисони соҳа дар заминҳои аз ҳосили якум холӣ шуда кишти такрории зироатҳои гуногунро гузаронида истодаанд. тибқи маълумотҳои фаврӣ то имрӯз дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории шаҳр дар майдони 8950 гектар замин зироатҳои ғалладонагӣ, ҷувори макка, шолӣ, лӯбиёгиҳо, полези, сабзавот ва хӯроки чорво ҳамчун кишти такрорӣ гузаронида шуданд ки ҳоло нашъунамои онҳо ба роҳ монда шуда ин раванд идома дорад. ҳамзамон нашъунамои токзор дар хоҷагиҳои деҳқонии шаҳр ва нигоҳубини онҳо тибқи таҷрибаҳои деҳқонони пешқадам ва олимону мутахассисони соҳа амалӣ гардонида мешаванд. маҳз самаранок истифода бурдани ҳар як ваҷаб замин ва тарзу усулҳои манфиатноки кишти баҳорӣ дар ҳудуди шаҳр имкон фароҳам овард ки имрӯзҳо дар бозорҳои маҳаллӣ фаровонии маҳсулоти барвақтӣ ба назар мерасад. солҳои охир бунёди гармхонаҳо низ вусъат ёфта кишоварзони шаҳри турсунзода дар ин самт ба натиҷаҳои назаррас ноил гардида дар таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ саҳм мегузоранд. сокинон дар заминҳои назди ҳавлигии худ низ гармхонаҳои хурду калон бунёд намуда бо истифода аз роҳу усулҳои пешрафта ва таҷрибаи озмудашудаи деҳқонони номдор зироатҳои гуногуни кишоварзиро кишту парвариш намуданд ва ҳоло ҷамъоварии маҳсулоти тайёр ҷараён дорад. бояд қайд намуд ки дар шароити кунунӣ истифодаи босамари замин, гирифтани зиёда аз 2 ҳосил аз он, захираи кофии маводи ғизоӣ ва таъмини бозорҳои мамлакат бо маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ аз хоҷагидорон масъулияти аз ҳарвақта дида бештарро тақозо менамояд. аз ҷумла истифодаи самараноки обу замин, зиёд намудани ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ, вусъат додани кишти такрорӣ, беталаф парвариш ва ҷамъоварӣ намудани зироатҳои киштшуда метавонад ба фаровонии маҳсулоти кишоварзӣ дар бозор ва таъмини амнияти озуқавории мамлакат саҳмгузор бошад. дар ноҳияи рӯшон барои рушди соҳаи кишоварзӣ тадбирҳои муҳим амалӣ мешаванд. кишоварзони хоҷагии деҳқонии асмани деҳаи дурзуди ноҳияи мазкур ба парвариши сабзавоту ниҳоли мева иқдом гирифта дар масоҳати 11 гектар ҳавзи моҳӣ низ ташкил намуданд. маълумоти бештар дар гузориши Моҳираи Тоир. васеъ намудани доираи кишти заминҳои кишоварзӣ ва аз он ба дастовардани ҳосили дилхоҳ яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳисоб рафта. дар ин замина аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба ин соҳаи муҳим диққати зарурӣ равона шуда бо назардошти таъмини амнияти озуқаворӣ саъю талошҳо ба харҷ дода шуданд. имрӯзҳо хоҷагидорони ҳалоҳида дар пешбурди кори деҳқонӣ саҳми муносиб гузошта дар заминҳои назди ҳавлигиашон ба таъсиси гармхонаҳо, зироаткорӣ, чорводорию моҳипарварӣ шуғли андоза доранд. ин аст ки хоҷагии деҳқонии асман дар деҳаи дерзуди ноҳияи рӯшон дар баробари ривоҷ додани соҳаи моҳипарварӣ ба рушди кори деҳқонӣ таваҷҷӯҳи махсус равона намуда дар замини назди ҳавлигиашон парвариши помидору бодеринг, картошкаву қулфинай, гулкараму дигар сабзавоти тару тоза хуб баро монда истодааст. ҳамчунин аз ҷониби хоҷагидор дар масоҳати беш аз 200 метр квадратӣ гармхона таъсис дода шуд ки ба рушди минбаъдаи сабзавоткорӣ заминаи воқеӣ фароҳам хоҳад овард. дар хоҷагии мо 3.5 гектар замин ҳаст. дар ҳамин 3.5 гектар замини худ мо асосан картошка, сабзавот, инчунин ғалладона, инчунин қулфинай, хай сирпиёз ҳамаро кишт мекунем. азиза нодилёбова роҳбари хоҷагии деҳқонии асман дар якҷоягӣ бо шавҳараш замини назди ҳавлигии худро самаранок истифода бурда дар он барои парвариши сабзавоти барвақтӣ, меваҷот ва бунёди боғро ба роҳ монда ба ин васила кишти қулфинайро манфиатнок роҳандозӣ намуданд. ҳамасола 4-5 маротиба қулфинайро кишт намуда ба бозори шаҳри Хорух ва марказҳои фурӯши ноҳияи рӯшон ба савдо мегузоранд. дар масоҳати 0 киса
سال 2021 ما گرمخانه برای خود ساختیم و در گرمخانه بودرینگ تر توزه رو مکش میکنیم و به شهر خوروغ به فروش به بازار میبریم. حاضر ما در نزد اولگی خود و در زمین خوجگی دیقانی خود بودرینگ، پمیدور، پیوز، کرم، گل کرم، اینچنین لبلبوی سرخ، لبلبوی سفید کش کرده ایم. تشکیل گرمخانه‌های خرد و عاقلانه برای ماندن پرورش سبزوات میتواند هم منفعت خوب اقتصادی برداشت و هم به تأسیس جایهای نو کاری موفق شد. اما سال در این موسم در این خوجگی علاقه بودرینگ پخته رسیده مورد فروش قرار داشت، ولی امسال جهت نامساعدی باد و هوا تنها کبودی و قلفینه به سودا برآورده می شود. با مقصد مساعدت نمودن به تامین امنیت آذوقه‌واری در برابر رشد ساحه سبزواتکاری، خوجگی دهقانی اسمان به پیشبرد ساحه موی پروری توجه نموده در موضع علاهیده 4 عدد حوض موی پروری را در مساحت 11.5 هکتار زمین تأسیس داده است. در حوضهای موی پروری اصلا نمود مویهای کرد، امور سفید، اسمان، مارینکا و دیگر نمود مویها پرورش می‌یابند. موی پروری یکی از سمت‌های مهم و منفعتناک ساحه کشاورزی ولایت محسوب می‌شود. با استفاده از این خوجگیدار تصمیم گرفته است در ساحل حوضها باز در میدان 21 هکتار زمین‌های بیکار خوابیده به گردش کشاورزی درآورده برای کشت گندم و جواری مکه و غذای ماهی ثمرناک استفاده میبرد. حوض از جهت مساحت و شماره ماهی در حدود ولایت نظیر خود را ندارد. قبلا در این حوض کمی بیشتر از 10,000 ماهی پرورش می‌یافت، ولی حالا شمارش به مراتب افزایش می‌یابد. واقعا سهم این خوجگی دهقانی در پیشرفت ساحه کشاورزی من جمله رشد موی پروری نهایت کلان است. ماهره طاهر، مبارک‌شاه رستم، ناحیه روشن، اخبار. در دایره روز بین المللی بخطری آذوقه‌واری در بازارهای شهر دوشنبه جهت تأمین بخطری آذوقه‌واری و دسترسی به غذای خوش‌صفت تدبیرهای مهم راه اندازی شدند. دلشاد حکیمزاده گزارش می‌دهد. تامین بخطری آذوقه‌واری و در این زمینه حفظ بازار استعمالی مملکت، حمایت حقوق استعمال کنندگان و رعایت طلبات درست خدمترسانی زیر توجه مخصوص حکومت جمهوری قرار داشته. با قانون و قرارهای دخلدار فروش مال و محصولات به طلبات معیارهای مقرر گردیده جوابگو نبوده را در بازار استعمالی پیشگیری می‌نماید تا که برای مردم کشور شرایط مساعد حیات بخطر به طور کامل مهیا کرده شود. این است که کارمندان کمیته بخطری آذوقه‌واری نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در بازارهای پایتخت جمهوری به صاحبکاران اهمیت مقرر گردیدن و جشن گرفتن روز بین المللی بخطری آذوقه‌واری قبول و مورد عمل قرار گرفتن قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استعمال کنندگان که در اساس آن مناسبت معاملات در بازار استعمالی به معیار درآورده می شود بیان نمودند. گفته شد که هر یک فروشنده پیش از پیشنهاد مال و محصولات به بازار استعمالی باید به بخطری آن اهمیت خاص ظاهر کرده حقوق و منفعت‌های استعمال کنندگان را به طور کامل رعایت نماید تا که به حیات و سلامتی آنها ضرر نرساند، چون که در بعضی حالات استعمال کنندگان، اجرا کنندگان و فروشندگان در بازار استعمالی و کار و خدمت رسانی پیدا می‌گردند که منفعت خود را از حفظ حیات و سلامتی شهروندان بالا می‌دانند. هدف‌هایی که جامعه جهانی در سمت نائل شدن بر روند رشد استوار انسانیت در نزد جامعه جهانی گذاشته است، این مسئله‌های غذای سالم و سرغذا، رفع مشکلات تامینات غذایی در بازارهای علاهیده استعمالی، نائل شدن به پرینسیپ‌های طرز حیات سالم با راه تامین بخطری آذوقه‌واری میباشد. خطرهای غذا میتوانند طبیعت میکروبیولوژی، شیمیایی یا فیزیکی داشته باشند و اکثر وقت به چشم ناعیانند، به مانند باکتریا و ویروس ها. از این رو در نزد بازارها لابراتوری‌ها تشکیل کرده شده است که آنها در سر وقت گذراندن تشخیص و معاینه نمودن محصولات شبهه آور نقش اساسی دارند. ضمن مشاهده معلوم گردید که متخصصان همه روزه برای تامین بخطر آذوقه‌واری و حمایت بازار استعمالی نمونه محصولات را از سنجش صفت می‌گذرانند که این برای حفظ جامعه سالم مهم می باشد. موافق قانون‌های عمل کننده ساحه هر یک استعمال کننده حقوق دارد که مال و محصولات خطرناک و غیر استانداردی را موافق معیارهای مقرر گردیده طلبات قانونگذاری
кӯҳи ховалинги вилояти хатлон мусобиқаи гӯштини миллӣ баргузор шуд. Дар доираи амалисозӣ ҳадафҳои созанда баҳри рушди соҳаи варзиш бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши ноҳия, инчунин бо саҳмгузориҳои соҳибкорону сокинони маҳаллӣ чунин силсила мусобиқаҳои гуногуни варзишӣ мунтазам дар ноҳия роҳандозӣ ва амалӣ карда мешавад. мусобиқаи мазкур ки дар деҳаи заркӯҳи ҷамоати деҳоти ҷонбахт баргузор шуд, мухлисону гӯштингиронро аз тамоми ҷамоатҳои деҳоти ноҳия ва дигар шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон ба ҳам оварда миёни ҳам сабқати дӯстона намуданд. дар асоси нақшачӯравии бахши кор бо ҷонон ва варзиши ноҳияи ховалинг дар ҳудуди ноҳия мусобиқаҳои варзишӣ аз намуди шашкаш, омод, волейбол ва футбол байни ҷавонони деҳаҳо ва кормандони ташкилоту муассисаҳо доир гашта истодааст. айни замон дар ҷамоати деҳоти ҷонбахт деҳаи заркӯ маҳз бо дастгирии соҳибкорони ноҳия чорабинии гӯштини миллӣ доир гардид. дар чорабинии мазкур паҳлавонон аз шаҳри ноҳияи вилояти хатлон ҳузур доранд ки ғолибони чорабинии имрӯза бо тӯҳфаҳои хотиравӣ қадрдонӣ гашта истодаанд. бахши кор бо ҷонон ва варзиши ноҳияи ховалинг боз тасмим дорад ки тибқи нақшачорабиниҳо пайваста мусобиқаҳои варзиширо ва чорабиниҳои фарҳангиро дар байни ҷомеа доир намояд ва маҳз бо анамин усул мо метавонем ки ҷавонони худро ҷалб намоем ба анами корҳои созандагӣ, ободкорӣ ва инчунин сам гузоштан дар рушди варзиш дар ноҳия. дар замони соҳибистиқлолии мамлакат зери ҳидояту дастгириҳои ҳамешагии варзишпарваронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, намудҳои бозиҳои миллии варзишӣ бахусус гӯштини миллӣ аз нав эҳё шуда дар ҳоли рушдёбӣ қарор доранд. яке аз муҳимтарин воситаи устуворгардонии пояҳои давлатдории миллӣ эҳё, рушду эҳтиром ва арҷгузорӣ ба бозиҳои миллии варзишӣ мебошад. зеро намудҳои миллии варзишӣ ҳамчун нишони соҳибфарҳангӣ барои миллати тоҷик рамзи матонат, ҷасурӣ, тавоноӣ ва далериву шуҷоат мебошанд, ки ба таблиғи арзишҳои волои миллӣ ва таъмини солимии ҷомеа равона карда шудаанд. имрӯз дар ноҳияи ховалинг барои рушди соҳаи варзиш бахусус доир ба тамрину омодасозии варзишгарон аз рӯи намуди гӯштини миллӣ имкониятҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст. иштироки фаъолонаи паҳлавонон аз шаҳру ноҳияҳои гуногуни мамлакат дар ин мусобиқа нишони возеҳи ҷалби таваҷҷӯҳи ҷавонон ба варзиш мебошад. ҷавонони кишвар чун насли ояндасоз бо истифода аз имконоти фароҳам овардашуда ва бо истеъдоду маҳорати баланди варзишии худ дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ низ ширкат варзида ҷиҳати муаррифии кишвар дар арсаи байналмилалӣ саҳми арзишманд доранд. ҷараёни мусобиқаи мазкур аз ҷониби доварони бо таҷриба назорат шуда, ғолибон бо тӯҳфаҳои хотиравӣ ва мукофотҳои пулии арзишманд қадршиносӣ гардиданд. Олим Носирзода, Олими Мирзо, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Ховалинг, Ахбор. соҳаи варзиш дар тоҷикистон ба гунаи бесобиқа рушд мекунад. варзишгарони тоҷик дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ соҳиби ҷойҳои ифтихорӣ мешаванд. таваҷҷӯҳ намоед ба гузориши навбатӣ. бо даъвати кумитаи миллии олимпии тоҷикистон ва роҳбарияти донишкадаи тарбияи ҷисмонии мамлакат ба номи ҷаҳонпаҳлавон Саидмир Раҳимов, собиқ дастпарвари муваффақ ифтихори варзиши тоҷик, барандаи нишонаи тиллои бозиҳои тобистонаи олимпӣ дар шаҳри Барселона, Испания дар соли 1992 Андрей Абдувалиев ба Тоҷикистон ташриф овард. дар доираи ин сафар Андрей Абдувалиев бо устодону донишҷӯёни ин даргоҳи илмию варзишӣ, ки дар тарбияи варзишгарони ҳирфаӣ нақши бузург доранд, мулоқот анҷом дод. дар баробари Андрей Абдувалиев ҳамчунин чемпиони бозиҳои олимпӣ дар шаҳри Рио де Жанейрои Бразилия дар соли 2016, ноиби президенти кумитаи миллии олимпии мамлакат Дилшод Назаров, роҳбарияти донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, ҷоизадори бозиҳои олимпӣ, чемпиони бисёркарата ва рекордсменкаи ҷаҳон, камонвари машҳури кишвар болии муваффақ Зебунисо Рустамова, ҳамчунин ду варзишгарбонии мамлакат, ки сазовари рохат ба бозиҳои тобистонаи олимпии Париж 2024 гардиданд, Мижгона Самадова аз бахши бокс ва Монира Абдусаломова аз бахши теквандо ВТФ иштирок ва суханронӣ намуданд. замони Андрей Абдувалиев дар ҳамин донишкада тарбия гирифта, бо ҳунару маҳорати волои хеш аз бахши гӯспартҳои ҳунарнамоӣ намуда, нахустин варзишгар аз ҷумлаи Тоҷикистон гардид, ки ба гирифтани аввалин медали тиллои бозиҳои олимпӣ дар соҳаи соҳибистиқлолии кишварам шарафёб гардида, ҷумҳурии ҷавони Тоҷикистонро бо оламиён маърифӣ намудааст. пас Андрей Абдувалиев ба сухан баромада аз корнамоии рангину пурғановати хеш барои донишҷӯён ёдовар шуд. мавриди зикр аст, ки Андрей Абдувалиев дар фаъолияти варзишии худ як маротиба ба унвони чемпиони бозиҳои олимпӣ ва ду маротиба барандаи медали тиллои чемпионати ҷаҳон ва ду маротиба ба унвони чемпиони Осиё ва ғолиби садҳо мусобиқаҳои сатҳи байналмилалию
ҷаҳонӣ гардидааст. Ба хотири арҷгузорӣ ба чунин дастовардҳои беназири фарзанди халқи тоҷик Андрей Абдувалиев, ки дар китоби таърихи ҳаракати олимпӣ ва Тоҷикистон бо ҳарфҳои заррин нависта шудааст, бо қарори ректори донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмин Раимов ба Андрей Абдувалиев, профессори фахрӣ ин муассисаи илмию варзишӣ тақдим гардид. Ба Мижгона Самадова аз бахши бокс ва Мунира Абдусаломова аз бахши теквандо ВТФ, ки соҳиби рохат ба бозиҳои Олимпиадаи Париж 2024 гардиданд, мукофот дар ҳаҷми 5000 сомонӣ тақдим гардид. ин иқдом бо мақсади рӯҳбаланд кардани варзишгарон баҳри иштирок дар бозиҳои тобистонаи олимпӣ равона гардидааст. Андрей Абдувалиев дар идомаи ташрифоти хеш ба майдони гурзандозии донишгоҳи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи ҷавонпаҳлавон Саидмин Раимов, ки худ як замоне дар ин марказ ҳамчун варзишгар машқу тамрин мекард, боздид анҷом дода ба варзишгароне, ки дар мусобиқаҳои ҷумҳуриявӣ оид ба варзиши сабук барои дарёфти ҷоизаи чемпионҳои бозиҳои олимпӣ Андрей Абдувалиев ва Дилшод Назаров соҳиби нишонҳои ифтихорӣ гардиданд, медал ифтихорнома дар фазои идона тақдим намуд. Последний раз я лет 7-8 назад был в Душанбе, и, конечно, разница огромная в том, какой он стал. Несмотря на то, что я этот город знаю, каждую его улицу, каждый закоулок, каждый, наверное, проем в городских парках и так далее, но и то я поймал себя на мысли, что можно заблудиться, насколько динамично все развивается. Это с одной стороны. С другой стороны, вот, какие спортивные объекты первоклассные построены. Я так рад за свой родной город, что он становится такой спортивным мегаполисом. Вот. И я восхищен, конечно, как это все сделается. И поэтому, наверное, вот, и в то же время есть такие результаты. Девочки попали на Олимпийские игры, получили лицензию. Вот, я надеюсь, что и в будущем будет высоко нести флаг Таджикистана на Олимпийской арене. Вот. Это все придет обязательно. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилооти ахбор. тансияту хонобод бимонед.